Okej. Pa i sad ovo. Znači nije poenta u tome da treba živjeti. U tome je poenta. Oni koji rade, koji imaju stalan posao, oni ne žive. Evo, recimo, na primjer, sad je, znači, skoro 12 sati. Ja sam digao svoje dupe. Moj posao je muzika, umetnost. Sada neko mi ubaci virus. Uništi mi 4 terabajta materijala. Unazad ime 6 mjeseci. Onda ja dobijem mailove kao u fazonu propade ti akcija. Znaš, idemo dalje. Ćemo da idemo po kafu, po pljuge. Pa ćemo da pesmu koja je single koji je već bio spremljen za izlazak da snijemo ponovo. Znači sve te matre, sve što smo radili, znači što sam ja radio i drugi koji su mi pomagali je sjebano za, iako sam probao da sačuvam što više toga, razjebano, nema. Idemo sad po pljuge i onda ćemo da doručkujemo pa ćemo da radimo. Da neka čuči. Stvar je mala ispraka, eto šta se Srbi. Znači, prvo ćemo malo da odgledamo ne ovu debelu one očine, nego Anu Ivanović, da vidimo da će ona pobedi ili neće. Sad je 7-5, 6-5, 45, uff. Uglavnom, sačekat ćemo još par minuta pre nego što budemo doručkovali. Imamo kafu, fuka brate, fukara, imamo još jednu pljugu. Mislim, opušteno samo. Ništa, s obzirom da ulazimo u treći set, idemo mi za to vreme da kupimo nešto da jedemo i da pušimo. Tipa hleb i cigare. Sad otprilike ti si spreman, razumeš? Da, ja. Ok, to možeš tako prođe. Idemo po G. Ništa, matorci. Znači, Ana je izgubila, to je za nju kraj Australije. Sad prenos Novaka Đokovića koji je izotkidao ovog lika i ušao u osminu finala. Jeca isto tako, uglavnom Nemirni TV, pogledajte nešto što je Geto Serbia uploadao kod mene u favoritu, De Niro, pesma Daniel 2009, totalno Eminem priča, ali respekt, ono glavno se radi, brate, PAPPA RMX, respekt, čao, vidimo se Nemirni TV, nadam se da nam neće ponovo rušiti sisteme i da će da im jebe mater, ono sljedeći put ću uzmem štanglu, brate, da ih tražim. Ništa, uglavnom sjebali su mi za malo i celu agenciju i sve što radimo. Ne menite, uživajte ljudi, voćam.